سارے وچن والن سان طرف ماے ورت السلام علیکم دوستو اخ اعلان یژھان ونکس تۄہہِ تام واتناوُن اعلان واتناونہٕ برونٛہہ پننٮ۪ن سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن یِہوٚے اکھ گُزٲرِش ویٖڈیو کٔرِو واریاہ زیادٕ شِیر تاکہِ یہِ اعلان واتہِ باقیس عوامس تام تہِ دوستو اعلان چھِ یِتھ کٔنٮ۪تھ جموں کشمیٖر جمعیت العالی حدیث خان صٲب بڈگوم یِہُنٛد اکھ اطلاع چھُ اَسہِ تام ووتمُت اطلاع چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ 28 ستمبر بروزِ آتھوار یِیہِ عٲرگام خان صٲبن بڈگٲمِس منٛز اکہِ دیٖنی کانفرنسُک انعقاد کرنہٕ یۄس 9:30 بجے پٮ۪ٹھ 5:30 بجے تانٮ۪تھ جٲری روزِ تمام مُسلمان چھِ یِوان اپیٖل کرنہٕ تِم کرن اتھ دیٖنی کانفرنس منٛز شرکت یتھ دیٖنی کانفرنس منٛز بٔڑۍ بارٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ عٲلم موٗجوٗد آسن تہٕ تِم کرن کِتابہِ سُنتٕکۍ حوالہٕ اتھ کانفرنس منٛز کتھ أسۍ چھِ اُمید کران کہِ سٲنۍ سٲری وٕچھن وٲلۍ یِم تہِ چھِ تِمن تانٮ۪تھ واتہِ یہِ اطلاع تہٕ تِم واتناون یہِ باقین تانٮ۪تھ یِہوٚے اطلاع کہِ جموں کشمیٖر جمعیت العالی حدیث تحصیل خان صاحب بڈگوم چھُ پُرخلوٗص دعوت پننِس سٲرسٕے عوامس دِوان کہِ اتھ دیٖنی کانفرنس منٛز کرن شرکت ییٚتہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک انتظام تہِ آسہِ تہٕ أتھۍ سۭتۍ آسہِ مستوٗراتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اتہِ بہتریٖن انتظام آمُت کرنہٕ تہٕ یِہوٚے اکھ اعلان بیٚیہِ تۄہہِ سارنٕے تانٮ۪تھ أسۍ واتناوان عٲرگام خان صٲبن بڈگٲمِس منٛز چھِ اصلاحی اُمت کانفرنس یۄس جموں کشمیٖر جمعیت العالی حدیث خان صٲبن بڈگٲمۍ کہِ طرفہٕ منعقد چھےٚ سپدن واجیٚنۍ تہٕ یِم پننِس سٲرسٕے عوامس پُرخلوٗص دعوت چھِ دِوان کہِ تِم کرن اتھ دیٖنی کانفرنس منٛز شرکت ییٚتہِ وادی کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ عٲلم اتھ کانفرنس منٛز شرکت کرن تہٕ کِتابہِ سُنتٕکۍ حوالہٕ کرن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ یِم تہِ اتہِ حاضریٖن آسن تِمن خطاب تہٕ یِہوٚے مسیج کٔرِو تُہۍ باقین تام واتناونٕچ کوٗشش مےٚ دِیِو اجازت خدا حافظ